Mararĩ mambura ma gukunguira maumirira meega ma mwaka muhituku ma kigeranio gia KCPE thukuru-ini wa muthingi wa St Gabriel mwena wa Kitui kuria arutwo matiganite maratugirwo na ngerenwa. Mwaka muhituku kuri tariki 5 mweri-ini wa kanana thukuru ni woreirwo ni arutwo 10 mutino-ini wa barabara riria mathiite tua. No na thengia yoguo thukuru ni wahotire gwika wega kigeranio-ini kiu na kugia na mean score ya 373.3 kuria mekite ona wega gukira mwaka ucio ungi. Arutwo 5 aria mari na marks 400 guthii na iguru mari amwe a arutwo aria makuruhanirio mutino-ini ucio. Very happy for the marks that I got. Although we got an accident, I did not expect to get those marks. Arutwo aria marakinyetie marks 400 guthii na iguru maraheirwo kiheo gia ciringi 10,000. Christopher Nziri ni muikariri giti wa bodi thiini wa thukuru uyu. Thank God, we want to thank our government, we want to thank our stakeholders, and we pray our children that they are going to do well. Tumewapatia zawadi na pia tumekuwa na maombi maalum kuombea wale wanaenda form 1 wiki ijayo. No na kuri uguo ninge ni oritie ministry ya githomo kurora keri murugamo wayo hari mitaratara iria irarumirirwo hari gucagurira arutwo thukuru akiuga ni irahinyiriria arutwo na aciari amwe aria matari no hoti. Andu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.